Hello អ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ episode 2នៃ Prominence របស់យើងទៀតអញ្ចឹងកាលពី episode មុនគឺយើងបានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងមកដល់កន្លែងនេះហើយយើងយកផ្ទះហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងដាក់សម្រាប់យើងសិនហើយ episode នេះដែរគឺយើងមក explore កន្លែងប្រាសាទលើផ្ទះយើងនេះចង់ដឹងថាមានអីខ្លះហើយឡើងតាមណាទៅទៅពីក្រោមទៅបណ្ដោយអូ Chain Mail Helmet បើយើងខ្លាំងជាងអស់ហើយមិនប៉ុណ្ណឹងឯងអូយច្រើនមែនងាប់ដែរspawn វិញចឹងបានចឹងជីកចោល What the fuck ចុយមើល physical damage 6.3 អំបោះនេះ8ចឹងមានន័យថាអំបោះនេះខ្លាំងជាង Diamond Sword អូខេតែខ្លាំងយ៉ាងនេះនេះ8ដូចគ្នាហ่ะអូយ What the Oh Fire spike យើងអត់ត្រូវការយើងទុកចានហ្នឹងទៅនេះទៅ gunpowder slime red glaze នេះអត់ប្រយោជន៍ទេនឹងចាស់ Oh my god ហ្នឹងហើយOh my god គាត់មិនសិនយ៉ាត់ងាប់បាត់ item ទៀត
cái như ban là bay đang thở ấy nhỉ à ôi lẹ what the what oh my god trong tập bây giờ explore lại năng bàn tích item bây giờ cứ thở rồi té nhưng các bạn đồ thứ đào mà explore và time tiệt what's this prisoner quarter tại sao còn chẳng cho thế cái thùng mà ôi find an elite oh my god damn what is this oh. Sao tôi chọn có mai lên chọn có chân vào rất lươn mà Diamond Diamond okay restore 10% make grand regenerate for 5 seconds ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចទឹកថ្នាំអុយ shield burner my god what the hell Diamond burning one ôi trời Diamond leeching Diamond Diamond anh đài Diamond đi chim pù oh what's this
Ô, rụt lửa nè. What the fuck? Man, a credit card. Monster Eye. Gut. Má hai nào, má hai ta. Yeah. Wine rune to activate. Wine rune. What the heck is this? Chơi mai lôi mà. Oh. Diamond. Oh my god. Bạn đào lôi. Orapia. Diamond. Cặp lườn. Xí cái nè. Broadsword. Này đào thúng. Diamond. Diamond chả nó vậy. As soi ấy trong này Diamond vẽ soi khlang hả? Lucky Explorer. Wait. Bên thôi trẻ. Cái này phải mày. Đăng. Mình lấy bạ bay nhỉ. Ôi. Akro banget. Run vai nó là ná vậy. Nó hấp trời. Vampire talent point. Bane of Arthropod. Infected flesh. Quick ní hấp nhau. Iron Scythe. Cái điều. Còn điêu. Chớp hả? Trong topic clear cái lại prisoner nó hai dương có bàn chụp nâng cái lại mới tiết chưa cần lang để dương ai đôi vô hai kiếm hay còn miền bật thò mới tiết thằng đà. Cái nào hold right click to use ability.
blood sword balance blade apply bleeding to enemy effect stack up to 3 level នេះធ្វើម៉េចអូនេះចឹងបើយើងមានអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើបាននេះយើងមានហើយយើងគេហ្នឹង reset rune use on a doorway in overworld to change its destination នេះចាំបាននេះតែត្រូវការ blood bottle 10ឈាម frost blast firebrand electric whip what's this nutcracker នេះចាំបាននេះ blood bottle យើងជីកអាហ្នឹងមួយយើងបានជាបានតែ mine room អូមិនlạiចេញវិញហី What the heck is this Love the Serenity What Reach the promenade of Condemn Return to overworld bạn rồi Damn not bad What the fuck What the fuck Tôi cho co bên năng vậy Ôi tôi là cam mẹ nó Trả phải thêm thứ mấy vậy Cái bạn chửi chẳng What Cái mình Protector Arcane Neon nè Arcane gấu ạ Red Portrait Sapling ចឹងបន្ទាប់ពីយើងវាយអស់រយៈពេលក្នុង20នាទីមក Dimension នេះគឺអត់មានអីថ្មីសម្រាប់យើងទេហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តចេញពី Dimension ហ្នឹងទៅផ្ទះវិញមិនខ្មៅคลิกអស់យ៉ាងអូយើងក៏ត្រូវការហ្នឹងដែរហើយយើងទៅ over វិញហើយយើងទៅផ្ទះវិញហើយយើងធ្វើ chest time 4ទៀត2អញ្ចឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
បាយបាយ